ayan na imbag nga oras tayo amin na sa ngapada. At yung roden ti programa tayo nga kumusta ka itan kasin problem of the day. Dandani manen magudwa ti tawen mga kasin. Nakakalistot aldaw. Ayan kas kaalisto. Ti panagado de ti viewers tayo. Ayan ngayon mo na atap no alalisto pa ken adadupay ti kadwa tayo nga agbuya ken agdeng nga giti panakaibas at problem of the day kidawek man nga paki-share dito live streaming tayo mga kasin. Ayan. At yung manen ni kasin nyo, yung may manen mangibasa iti may nga surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sangag problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya kablawang kayo tinimbag nga oras yo sa dinuman na paset ti lubong ti ayan nyo ita. Happy watching, naimbag nga aldaw, naimbag nga oras, naimbag nga malem, naimbag nga rabi. Kada kay amin nga sa ngapada. Ayan, hindi nga ro denggen, ti panakaibasa ken panakaidrama ti problem of the day. Nga agapo ken ni Mylene, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Kaya kastoy man ti linaon ti surat ni Mylene. Dear Kasinyo, talo kami nga agkakabsat. Ni Manang Elsa ti inauna nga kabsat mi iti ina. Kabsat mi iti ina kunak ta anak ni nanang ni Manang Elsa iti kinabalasang na. Ket siya ken tinaudi mi nga lalaki. Adarim so ati chismis diti lugar mi nga San Nicolas, partikular diti barangay mi. Idi ta nakinobyo ni Manang Elsa iti maysa nga Hawaiano. Nga masansan idi nga mapandakano, agigimik, mapandag date. Kasta nga talaga ni Manang ko. High school pa lang amunan ti uminom na barkada. Nagatado ti na boyfriend nan. Nga ko na dagiti nagsiding iti dila na dagiti marites ko nakuma. No asino kano ti ina ket isumet ti anak. Aday di nangigak nga surat jak amo no dita KIK wenno di hermanong nemi nga kasla makarelatak. Ket inburay komet diti pakasarita kasinyong ket rugyak man ti amin iti maysa sa amalem. Ngayon ko masang ka nga tarantada awang kumadayta ita. Amo ko mga rod nga baybay anak ni Mang Nilo nanang. Ay saan ka nga agrason pay, Elsa? Ay, anyaya dayta nanang, manang. Hanggang dati kabsat mo manang mo. Adayuak pa yung mangmangig kayo nga agap-apa. Kit ni nanang taapi ko mga siyak. Siyak pa hindi aking basol. Mabalin tayo kumamit nga isikreto ti amin nanang. Angin ung tandak kit din. Di kat mangmangig ti karuban. Ay, Elsa. Uray no kasano ti panangkalub mo ti bangsit mo. Ngayon idi pa'y laing kat amudan talaga nga kastakan. So, sumarding ka nga minin nanang. Mabalin ka di. Deta manang mo ati bagbagaam, sanga siya ti pagsardingem. Panawang kay malain yan, buhisit ti kastoy nga biyag. Ay, anya nga min tinapasamak manang. Masikugag nga rod ading ko. Anya? Sino ti amana? Kit ninilo ninilo. Ha? Kunaktupay nga min. Agim saan na bale basta tinaskin ket ikasar na ka ni Manong Nilo manang. Dahita nga rod tinakaluluksaw, Mylene. Tawam metin ni Nilo. Anya? Nagsublin sa Hawaii manang? Makalawas kan itan nga awan dito Pilipinas. Ngim amo ka din ni Manong Nilo nga masikug ka. Amunan. Inkarina nga rod nga umay da mga asawa idi. Angim nagsublimit din sa Hawaii nga di man na nagpagpakada, di man na nagununi. Kit awang ka diti mabalin mga pangtawagang kengwana manang. Adda kitawagan mo na. Isakripisyo mo ti agload. Basta tinaskin kat makasarita misuna. Di kay mat ngamin amo ti agsakbay. Kung nagtupay ngamin idi. Amo ko mga rod. Kit no saan naka nga ikasar ni Manong Nilo manang. Sigurado nga pumayso dagiti ibagbaga dagiti marites diti lugar tayo. Nga niya. Nga aganak kami tabalasa nga kaskin ni nanang. Nga maitulad ka king kuana. Panawang kan manang. Agina na akon.
manang. Nakasarita mo ni Manong Nilo? Uwin, Maylin. Nakasarita mo ko na. Uwin, ading ko. Ket, di na anugutin nga iso ti ama ti sikog ko. Anya? Di na anugutin ita ni dinto ta ididamok nga ibagagit inkarinamet nga ikasarnak. Taapi nga di na anugutin. Gapo ka no taan niya manang. Isumitlaing ti amok nga agin aramid. Nimimbaga na kit din nga da kanupay sa bali. Ang imto ang dapay sa bali asin no kuma. Api nga kumakunan di mo ammo. Di mo ammo nga no dapay sa bali. Manang, agpudno ka man kanyak. Gapo siguro ta na barteka kading ko. Iso nga anya. My God. No kasta saan lang nga may maysa nga lalaki tinang sagid keng ka? Saan lang nga ni Manong Nilo? Gusto nga ruti ko na ni Nanang keng ka, Manang. Nga niya, natarantada ka. Ay na, mangibabain kayo. Mangiramraman kayo. Api nga nakasta ka, mat. Api nga saan lang nga may maysa nga lalaki tang garukeng ka? Nabartekak nga raw, dading ko. Hello, bye kay ni Liver Asuncion, Almata Borbala, Josephine Ruiz, Daisy Ramos. Katagpay sumit nga basol yung nanang. Ay, agtal na ka man, Maylin. Awan ti sa bali nga aking basol, no aping nga kasta tinagbanagan ni manang mo. No aping nga nagsikog. No aping nga aganak nga balasang. Isumit laeng nga ti aking basol, saan nga siya? No binantayan nyo kumay din ni manang adayo ko mga kasta tinagbanagan na nanang. Ay, sumarding ka man. Imbis ko mga bantayan nyo idi, nga paritan nyo kumay idi. Da kayo pa yung nga mismo, nangidoron keng kuanak ni Manong Nilo. Sumarding ka kunak. Tagas ano? Katawang meten tinasimbe nga panunot yun, tamabartek kayo meten ken numapapitpitan kayo, ti dolyar. Dakay pa iti kagurunaanin nga mangidoron ken manangin. Ay, isang sumarding kang kunak. Awan ti karbe nga mga baga kanyak kadagita, Maylin. Uy, api ko mga awan nanang. Gaputa anak kalaang. Kadagpay sumit kami nanang. Gaputa hawayanon, ket pinapitpitan na kay ti dolyarin. Kaslayo la indor ni manangin ken ni Manong Nilo, sumarding ka kunak. Ay, na anak man si Kamaylin. Hello, bagay ni Lori Bagsik Melandres, Flor Abelia Borde, Delia Mariano Gorgonio, Dema Pascual, and Sterling Naval. Kastameten kini Sinopay. Rosalie Tomas, happy watching. Awan nga ro tinaramidan ni nanang no di inawat ti kinapudno nga naitulad ni Manang Elsa keng kuana. Nagsiko ga balasang aging nga naganak a balasang. Lalaki ti impas ngay ni Manang Elsa nga kaanak kasinyong. Ket ure la nagpapaala dagiti nangabak iti pinustaan nga karubami. Tati ko na da iti, agpipinustada ka no. Nga ni Manang Elsa ka no, ket agbalin tumatakas kininanang nga aganak abalasang. Mabwisitak kadagita nga marites. Tikit di biyagmin nga agiin nati pag-iistoryahan da. Sakit kalpasan nga nagpas ngay ni Manang adaman ng digiti may palpalapayag kada kami nga sa bali manen nga pagpipinustaan da nagiti karubami pagpipinustaan da ngano kasano ti ina kasano ti kabsat no asino ti kabsat ket kumala kanu metla ti kabsat na anya ti ket nakasawin siyak ka di bagbagada ibagbagada meten nga ure kanu siyak ket agbalin to met nga kas keninanang ken kas ken ni Manang Elsa. Nga kas kadakwada aga nakakto kanomet abalasang. Ay, jak ipalubos nga mapasamak kanyak dayta. Sa bali damanang, sa bali damat nanang, sa bali Amok lang harodin nga madi. Amok lang harodin nga madi
Nagtungpalan da, tuladik pa'y laeng. Nang rugi ti amin, idita nagdinamag nga adamot hawayano nga agkursunada kanya kasinyo. Ay, Mylene! Umay kanta itulod da ka. Ay, siga ka di nga talaga, Uncle Valentin. Ay, nakakaskas daw ka di, nung nakakutsiak. Nga ti driver ko kit Hawaiano. Ha? Ay, iso ni paring Waldaw, Hawaiano. Pare, ni Mylene. Ti ibagbagaking ka nga kapipintasan nga kaanak ka. Dito yung lugar me. Ay, kumusta ka, Mylene? Okay laing tata. Agur urek iti tricycle nga paglugana ka sumrek iti barangay mi. Nagkapo kami sa Jalawag. Ay, pare, ilukat mo tari daw. Ay, sige pare. Sumrek ka. Ha, Uncle? Dumsagak tagyanak di talikod kada kayo kin ni Waldo tagkatugaw dito sango. Ala, saan na tan, Uncle? Ag-tricycle aklatan, madamdama lang nga, ay paayan na kami kade, Mylene. Umot ngamin. Ading ko. Ni payan paring Waldo ti nangibaga. Balasan ko, alan, sumurikan, taitulog da kan. Sige nga rin, Uncle. Ala, sumurikan. Ala, si kadita sangon, tasak dito likod. Imbak lang nga rodin kadanana nga saan dang ipalubos nga agpainom dito balay ni Tata Waldo. Ngayon niya ti mapaspasamak. Ni peke dinanang ti mangibangbang kaditan. Mangibabain nga talaga dito. Paring Valentin. Ay, pare. Awal samot din ti mainom, pare. Ay, basit nga rodin, paring Waldo. Ay, baagpaala ka, pare. Ay, anya ko ba ti serbi ti adu nga dolyar? Lastog nga lakay. Mylene. Manang. Kunak man lang nagdaka di tarwar. Taan niya ko mati ubrag jay. Kiting kamet makisango makiinom kamet. Kaya sikat ti kursunada ni Tata Waldo saan ka di? Sikat imay na pinasyar dito. Kitaapi ngamin nga siyak manang. Nagasat ka atasi ka. Kado siyak la kumaay na kita amangan no iso da ito yan ti swerte iti biyag ko. I-grab ko Kanya nga swerte nga ibagbagan manang. Laklakayan ni Tata Waldo. Kitno si ka. Amangan met no mamindua ka nga aga nakabalasang. Anya ti amom. Amangan no ni Waldo ti agbalin nga napudno kanyak. Amangan no isot pagtungpalak. Amangan no isot mang tawing kanyak sa Hawaii. Ang saan na kami takayat manang. Iso nga rod nga dinakayat at sikat kayat na. Iso nga lalaingin Anya nga lalaingin. Inka makisango, baring no, saan kang maitulad kada kami kininanang. Baring sikat ti makatungpal iti Hawaii ading ko. Uray awan manang. Naklakayanin, pambarak mo. Happy watching pa, kini etrang ni Uncle Narding Gawiran, dita Kabungaan, Lawag City, Ashley Dijan, Nani Jerry Ramos, ken ni Tita Yoli Antonio Campos, iti Hong Kong, happy watching tita, ken ni Rhea Nemar's Angels Group in Hong Kong, hello kada kayo. Ni Mylene Culyado, happy watching pa ikeng ka. Nakulit ni Tata Waldo kasin yung Oreno Jack Sangwen. Oreno ni nanang laeng ti kasangsango na ni Manang Elsa ni Uncle Valentin kad ni digitigi kakabagyan mi karuba mi. Painom kaslalag palpalaing nga aglaslastog.
Apay ti amo na nga taga putadot dolyar na. Maalukoy na tirik na. Angim na kulit nga talaga. No saan nga agpainom iti balay mi awis nga awis angim jakmot kayat. Ngam iti mais nga rabii nga inawis nakmanen nga adda kano pa atendaran mi nga pasken nga adda kami laeng kano nga tallo. Siya ni Tata Waldo ken ni Uncle Valentin. Kagasiman nga rod tinapasamak iti dayta nga rabii kasin yung Jactopulos malipatan. Oh, anya ti mako na Mylene, mabit tayo laeng. Umay dakan tumatlay tulod, ading ko. Ay, inton maminsan laeng yung Tata Waldo. Rabiin. Ay, anya nga rabi anya nga inton maminsan Mylene, ha? Impakada na kan kanya, kutuwang ko na. Aping agkid-kid ka. Kitwin ko na yo nga di yo pa'y dinamag kanyak no kayat ko. Ay, man, ano ko, mano mapangka. Di, takaman nga minin nanang, nabartik ka man eh. Anya, ayati, ay, siguro kabsat kit, urayan pa ilan ni Mylene nga, agpagpakaasi aking kuwana. Ay, pag-aasi Mylene, sumurot ka na. Ala, tata, imbagakmit ka na kayo nga saan kayo nga kayat, Tata Waldo. Iti anya nga rason, ading ko. Kahit intayo lang maki-birthday. Kadwata mo't ni uncle mo nga Valentin. Mabiit tayo laeng. Itulod na kanto. Kay sanak mo't nga nabartek, tadyak mo't iminom. Jak pa'y iminom. Anya, please, ading ko. Oy, agbain ka mo't amaylin at pagpakaasi pa yun king kaniwalda. Mylene, mayatak na Tawaldo basta kaduwak ni manang ko. Ay kasano ko mga kaduwam ni manang mo kat agtagtagibe. Asin nung timang pasuso iti anak na numabisen. Ay pang-aasi Mylene, umay kang aminin awam mo't tidaka sa panggap ko king ka. Di ngamin, kabasat. Ay, Waldo, ingkang aminin na anak ko. Tata, ingkakit din agsukat agkutikan, Mylene. Ura anya ti magbagayo na nang kin ura anya ti araramidin yun. Jak kang sumurot. No di kadwa ni manang Elsa. Anya, ay kakit din agsukat. Dupel lang nga sasaom. Ay nanang. Elsa, si ka man ti makisarita kin ading mo. Di na kayat no awang ka. Ti kayat na kadwa Alalalabayan nyo latan manang. Nanang. Ala sige kadwain kan ading ko. Urita na paturog kon ti anak ko. Nanang, pakikita yung nga di baby Urita na ima si turog nan. Baka adakam to ninto no agreeing. Ala sige mga ron. In kayaw, kat kababain kini Waldo. Tulungam ta adim Elsa. Baka agkapso-kapso. Anya ti kahit yung asawin nanang. Awan nanang, sakti makaamo kini Mylene. Ala intan ading kukit ni agur-uren da Uncle Valentin kani Tata Waldo. Intan. Ala sige manang, basta kadwa ka. Okay la kanya, basta adda ka. Naimbag pa yung nagbibuya ni Lolita Maglasion Aldaya. And Domingo Aimee Tabilia, happy watching pa. Arnel Baclig, ni Auntie Juliet Ruiz, ni Ate Novelyn Ramos. Time check, 11:48 p.m. in California. Nena Magarin, Enriqueta Alvaro, Rinwao. Shout out kayo, kada kay amin, mga kasin. Awis da Tata Waldo kini Uncle Valentin kat ing kami maki-birthday. Angem samud gayam. Napang kami mat iti balay da Uncle Valentin kat awaw mo ti kadkadwa ni Uncle Valentin iti balay da tadamat abroad ni Antimi nga asawa na. Tatigayang plano da kat agiinom kami kuma. Imbaglaki din at pinilit ko nga sumurot ni manang Elsa. Tatalaga nga jak kaya ti sumurot. No, jak kadwa isuna. Nagsasamo kami nga rod nga naginom iti arak. Nakiinumak met gapo ta pinilit dak. Jak libaken kasinyo nga napadasak met ti imin inom iti arak. Angim beer laeng jak kaya ti hard. Pinadas ko ti hard. Idi ket talaga nga madi.
No, birti inumek, agpatinggak lang ti duwa nga bote. Ngayon inut pa nga inumek ininutek nga inumen. Angem ni manang Elsa tinalaing nga talaga nga uminom iti arak. Kaya na nga sabayan dagiti lalaki nga mamartek. Kaya na nga sabayan dagiti kainuman na. Ket kasta nga rod tinaramid na sinabayan na nga rod da Uncle Valentin ken Tata Waldo. Nga saan nga beer ti ininumdan no di ket hard. May isa nga imported nga arak ngayon sangpet ni Tata Waldo. Ket bayat nga giinom kami kasarsarita anak ni Tata Waldo. No manin nadadamagan na angem matiptipid lang di sungbat ko ken kuana. Pasaray nakadumugak manmanwag nga umisem. Tadyak na rod kahit nga sarsarita isuna. Bareng ko babain ka na ito panagkisaritak nga kastoy, ma-turn off, maawanan iti ganas. Bareng no ibawing nantun sa bali, tirik na. Ito idatdaton na nga ayat. Ket no kasta nga madlaw ni manang Elsa, nga jak unay sumungbat, kadagiti salsaludsoden ni Tata Waldo, isukit din ti mangsungsungbat, isukit din ti sumungbat para kanya. Ngano anyat damagin ni manong ni Tata Waldo kanyak, no jak sungbatan ni manang Elsa ti sumungbat. Naglabas pa ti mano nga minutos. Di mi napupuutan nga nagsinukat kami metten kini manang Elsa iti tugaw. Nga agabay dan kini Tata Waldo ket isudan ti ad-addan nga agtungtungtong agsarsarita. Nga da kami kini Uncle Valentin uminom kami, hindi kami agsasao. Buy-buyain mila ida. Ding-dinggen milaing ti saritaan da manang Elsa kini Tata Waldo. Nga pasaray agsinsin nipat da metten. Nalay nga gistorya ni manang Elsa. Agduma kami nga talaga. Ani manang Elsa kasla isupayan ti mangi del-del-del ti bagina kini Tata Waldo. Madlaw ko idin nga kayaten ni Tata Waldo nga kasarsarita ni manang ko. Aglalukit sang kaigem ni manang Elsa ti lupo ni Tata Waldo. Oh, nunukan agin inapirda. Agkin kinudagda. Agkin kinulding da. Agsinsinipat da. Agkin kinatawa da. Impakat ba rin ni manang Elsa ti ugali na. Nukas na nga makainom ko nakitinaken ko. Basta hawayano ti kasangsango na kasla isupayin ti isupayin ti umasidig. Isut mangi dil-dil-dil ti baginan. Talaga nga mangibabain dito nga manang ko. Kas kininanang ko. Kat idi tanayunan pa iti ininom mi aglalo kadakwada nga hard tin inumen na. Sabsabali nga talagang ti jar da manang ken ni Tata Waldo. Kalkalabayan metten ni Tata Waldo ni manang ko. Iso nga kinulding ko. Uy, manang. Apay. Kalkalabayan na kami ni Tata Waldo. Api palubos mo. Di mo kadlat na baybayan, ading ko. Kat no, di mo kayat agad. Syaklatan O, kitam kat syakti kayat nakakasarsaritan. So nga no, kapoy-kapoy ka. O, at least adaak, syakti mangsalo. No, di mo kayat agad di saan. O, bareng ison ti swertek tibiyag ko. Tibiyag tayo. O, talaga nga di mo kayat. Talaga nga di mo kayat. Saan manang? Api si kakayat mo kumakit naklakayan? Api ko manulaklakayan. Kit ni isot makatawing kanyak sa Jihaway. Oh, ano sak masursurok tamat lang ayaten. Kaya amom no hawayano, ure lakay na siglat, ure lakay na rugso, nalaing da. Sika nga talaga, awan amom eh. Sige, sikat adot amunan manang. Oh, basta dinak nga pagibiyangan. Masurunak ka talaga kini manang ko. Panagkita ken kuana nakachichip a babae. Talagang mababainak. Aglalo ni ikumkumparadak ken kuana. Aglalo ni bagbagada nga no anya isunat kasi sayak tumit. Kasi tumit pagbalinak.
Awan nga ro tinaramit ko, anya nga ro siyak mo tinaudi, siyak inaudi ak nga misuna. Nagtultuloy pa, iti pa naginumi kasin yung aging nga makaisbuak. Napanak nag-CR, ta makaisbuak. Nagpakadaak. Kaya di agsubliak kasin yung nilaengin Uncle Valentin ti adday ti lamisaan. Ha? Mas daawa ka. Napanang nga tadama ng Elsa kini Tata Waldo. Iti tatalyawek iti nakaigarahyan ti lugan nga nagluganan mi ti lugan ni Tata Waldo. Adamit ti kutse ni Tata Waldo. Di damit siguro pimanaw ta adamit pala ti kutse. Iso nga dinamag ko kini Uncle Valentin no sa dinot ayan dagiti dua. Ay, jak mo kaadakan. Napanak mo't imisbo itay. Awan damot idi agsubli ako. Baka dala na panande dita. Baka kinuyog laang ni Waldo iniimanang mo. Angim Uncle, mga noan niya man ti mapasamak kin manang ko. Ay, awan ti pagdanagam ka anakan. Nasayaan ni Waldo. Ay, si kantumot ngamin. Tadi mo kayat ti isuna. Madmadlaw ko nga. Di mo kayat isuna. Iso nga ginundawayan siguro ni manang mo. Hindi kahit mo kasawin, Uncle Valentin, nga ginundawayan ni manang. Ay, di ka kadimadlaw nga. Naka-sweet damot na namanang mo kini Waldo. Alakit no baring kaya't madlaing ni Waldo isuna anya? Ay, baring no isuna madlang ti kursurada na nung di mo kayat. At least sakit adda asawain na nga kada kayaw, ngagkapsat. Tata sana mabalin mga no, anyat mapasamakin manang ko. Ay, awan ti pagdanagam kunak Mike. Adadala siguro dita. Adala siguro inala ni Waldaw. O baka ikan na kwarta animanang mo. Nga puta maragsakan unay nga kasarsarita isuna. Aguri ka mambait makaisbuak manahin. Kunam nga na bang kay misbu itay, Uncle? Sakit umisbu ka manin? Ay kaya anya nga rin makaisbuak. Ala ka mga tipulak. Ala, manawang ka pa dida. Uncle, ibagam nga minin, sa dinot ayan ni manang ko. Basta dadala dita, kaanakan. Iyure mo laingin Ni Uncle mo. Ginundawayak data nga kanitong hanapan imisbo ni Uncle Valentin kasinyong sarakik ni manang. Sinarak ko ni manang, linawlaw ko ti balay kat awan. Awan da. Kinitak iti kutse, awan mo ti tao iti unig ti kutse. Timbalyawak iti ruwar ti gate, iti paraangan awan met. Pukpuk kawak tinaga ni manang. Manang Elsa! Manang Elsa! Agawid tan! Angem, awan met ti sumungbat. Aging nga napanunod ko, ti sumrek iti unig ti balay ni Uncle Valentin, amang ano simrek da, amang ano napan nag-CR ni manang, amang ano napan da nag-CR adwa. Angem, malagip ko may salaing ti CR da Uncle Valentin, alahan mo nga nagkuyog da nga nag-CR. Di makastrekak iti uneg ti balay da Uncle Valentin, tinurong ko adagos, tinurong ko nga umuna ti CR. Nagtugtugak. Manang, linukatak. Ay, naka-open. Naka-idip ti silang. Awan mo't tao iti uneg. Ala, awan damit ito eh. Sa dinong ti ayan da. Sa dinot ayan ni Manang. Manang! Agri ka. Umuli akman. Baka daday ti silid. Baka daday iti may sakadagiti sila iti nga to. Idi ta makaasidegak. Idi ta nakauli akon iti second floor ti balay na Uncle Valentin. Yan iti may batugak iti may sa nga silid. Dito yung adanangig ko nga sabsabali nga timek kasinyong
Ha? Mm. Di, agas asog na babae. Mm. Hindi na tamaan ng dayta. Dinggik man. Mm. Saan lang ang babae na agas asog? Mm. At dapat timek nila kayo nga agas asog. Mm. Ang imag. Anya nga tatararamidin na. Mm. Diyos ko. Mm. Duwada nga agas asog. Papaanawa na yung nga kuryat agor ka patayat man. Mm. Ni manang kong agpaiso. Kinitatawal do. Mm. Ay, may tatararamidin na. Mm. Tugtugig. Ay, madi. Baka ang tanag ni manang. Baka manistor ko na. Anya nga ta. Anya nga tatararamidin. Ang mga ano yung disturber kita ta. Maluksaw ni Tatawaldo. Baka di na itungpal ni manang ko. Ay, Diyos ko. Alagad sabi ko nagpaisuman nga dama paspasamak kadakwada. Sabi ko matay kasar ni Tatawaldo ni manang ko. Yes. Tapno mailiklik. Tapno mailiklik ka. Tapno sa anak nung kulkulit at hindi tayo lakay. Ano man niya arabidin na. Ay, Diyos ko. Allah. Diyos ko. Ano taramidin? Magsubli ako ni ti. Rumara ko. Ang imaguri ka. Magusto ka dinggik. Dinggik latan. Oh, wala ni manang. Diyan kinayat na kadeta nga lakay. Nagtidkar na tirosok ni manang yan. Lain ala, talagang may babae dito nga manang ko. Imasin na kit din. Maganasan na. Romansa tilakay. Mangi babae. Babae. Panawak malain yan. Panawak ko na. Subli ako ni Tiruar. Diyos ko. Di dag sublida iti lamisahan mi. Kaslaawan ti anyaman na, kaslaawan ti napasamak. Sa kula kinumpronta ni manang edita makaawid kami ni Tibalay mi kasinyong. Nangig ko manang. Anya tangig mo. Nangig ko, agas asog ka, pati ni Tatawaldo nangig ko. Dakay ti unig ti silad ni Uncle Valentin. Nagariyak ka manang. Apay ko mga narik. Ay, sika nga talaga. Awan nga talaga amo mitibiyag, sika ading ko. Oh. Nagpaka-praktikalak laeng. Oh. Kitno, maayatan nak ni Waldo. Ta ikasarnak. O di, alain nak sa Hawaii. Oh. Diyan ada nga maikak iti napindas nga masakbayan di anak ko, ti baby. Ay, sika nga talaga. Iso nga ti kunak, no di mo kayat, akit, saan di saan? Iso nga ginun daw ayak, apek selos ka? Saan nagselos manang? Ang sikat ipang panunutik, ang mga no agbidot ka manen. Ang mga no may kadwa nga gundaway nga aga nagkaabalasang no kasat araramiden. Ay, saan nga mapasamag dayta? Sa bali ni Tatawaldo. O, iti dahito nga laplapsat ko, iti dahito nga kinaubing ko. Dapela sa pulen na iya. At sapol pailayat sa balik at sa anin. Sigurado nga, syakti ikasar na ading ko. Saan na bali? Dagtot Hawaii. Di kanto pulos liplipatan. Ni mana nga talaga, may babain ka. Padpada kay lagi ni nanang. Rupa kay ti kwarta.
Aging nga dimteng, ti pagbutbut ngan mi mapasama ka sinyong... anya ita. Naku, mata saan ka nga tarantada, Elsa, awang kumaday ta. Amok ka, mga amok ko, mga rod na nga. Dinagtakderan ni Tata Waldo. Ay, saan ka nga, Gruson Bay? Si Kamat Maylen. Di ka laki kita mat manang maon. Anya nga saan? Igawid ko ni manang angin. May igawid ko nga rod, no kastamat isuna. Kat adya ka rin tinapasamak. Diyak ka mo pandamot iti kwarto ni Uncle Valentin. Mukpay no niya tinararamid da. Kunam kingkwa na nga, nangig mo ida. Di ka na tinugtugan. Anya ko man tugtugan. Sardeng da. Anya ka rin ita. Masikog iso na. Nga nagsublimot hawayan ni Waldo. Nga di nakanumot kahit nga ikasar. Api namin ang sakti pagpapasulan nyo ni Manang Iso naman tinangidildil di Magina. Si ka Elsa. Api namin nga di nakakayat nga ikasar ni Waldo. Kat imbagamat nga masikog ka. Nga sigurado mat nga isot aking putak. Ni kanumat. May linti kayat na nga ikasar. Wow, nanang. Api nga siya. Pambarakon. Ay, si ka magdayam ti kayat na nga ikasar, Maylin. Kat agawin ka na, umanugot kan. Anyan ti ko na ay, Elsa. Basta no umanugot ni Maylin nga, makikasar ki ni Tata Waldo. Suportaran na kalo ti anak ni. Suportaran na ti anak ko. Ure alain na kami to kano medlay di haway nanang. Basta ni Maylin kalo di kasar na. Taapay kami nga ni Maylin pelat kahit na nga ikasar kat si kamat tinasikugan na. Di na kanong kaya tikas kanyak na naganakabalasang nanang. Ay siya kubako nak Angim naganakak matabalasang. Kaapay kami Mike. Api nga mimot nga nagpasagid ka kingkuan at ni Magkaya Maylin ti kayat na. Di mat kayat ni Maylin nanang. So ang ginandawaya ko na. Tati amok no na mapasamak mikit. Sakto kwan di kasar na. Angim saan met tanilat tamet Maylin ti kayat na. Taapin kami sikat kayat na Maylin. Apay, si di mo la dinamag no apin nga ni Maylin ti kayat na. Kaya't na kano ni Maylin, gabuta birhen. Gabuta awang pa'y tipadas na. Ay, agpay siya, Maylin, awang pa'y tipadas ma. Nanang, awang matpiti nagbalin nga nobyo. Kitnuhan na dapadas ko, pambarakon tilakay. Uri man hawayano. O, pambarakon pato. Ay, na Diyos ko, ay. Hello, Best Epic Cloud. Ayan, natukmaan ka man lang, agwibuya. Busy. Once again, congrats ka ni Jamaica Delim. Moving up sa Nigeria or graduation? Recognition? Ni Aislinn. Agwibuya. Ni Arnel, kung na ni Kasin Arnel, basta Hawaiano, Oto Agkayang ti babae. Kung na. Ubunin na ti puro panganay sender ni Manang mo Elsa. Kasin yung iti maminduagon daway ket naganak abalasang manen ni Manang. Hawaiano manen tinakasikog keng kuana. Ang dedidamo ket di inanugot deti ni Manong Nilo deti Hawaiano. Gayam saan lang nga isot nakasagid ken Manang kadaydi. Ang dito may kadwa nga pa nagsikog na kat sigurado nga ni Tata Waldo tinakasikog. Ang anugutan mo't ni Tata Waldo, ang di na kayat nga ikasar ni Manang. Kat suportaran na kano ni Manang, kanti agbalin nga anak da, no umanugot at nga makikasar keng kuana. Ay pambarakon. Anya sacrificial lamb, siyak ti agsakripisyo. Basol ni Manang isumadlat na ngaramid tigasat na. Detakit di inakon Idurduron nakit din nga umanugot. Ay, anya klase nga ina. So ako nak mangibabain ti pamilya. Mangibabain ti inak. Mangibabain ti kabsat ko. So nga kahit nga tuladin ita. Kahit uriinton ka jak to pulo si palubos nga.
mapasamak tumet kanyak ni napasamak kadakwada nga aga na kakabalasang. E di agdama kasinyong ket awang pa'y tinobyok nagtali na ed narigat ti biyag mi ala pasaray mang tedmet di tatawaldo iti kwarta para iti anak da kinin Manang. Ang empty ambisyon ni Manang nga makadanon iti Hawaii ket kaslang narigat na mapasamak. Kaslang nalidemen deta nga arapaap na. Nagtultuloy madlata ti panangalukoy da kanyak nga makiasawat Hawaiano no addan tuman dumtengen nga gundaway. Oportunidad nga adda mangayat kanyak nga Hawaiano. Angin api nga ka. Api nga isurudak no asinno ti ayatek. Api nga isurudak no asinno pakiasawa. Ket saan met nga isudat makiasawa? Iso nga no duma mapampanunod ko ti agtakyas, agtalakyas, agtalaw. Angin bakat ada nga maisagmaka kunak. Bebe aklata idan no kasta nga idurdurundak iti Hawaiano. Anusan latan di kasto yung abiyag. Baring na dantumet lang dumteng agasat. Ket no adan tuman dumteng nga lalaki iti biyag ko, tayto saan nga maipilpilit kanyak. No di ket tayto lalaki nga pagpitikan ti pusok. Ken ti mangipateg kanyak iti napudno. Tekas kumaking kakasinyong, angim, madimet ang mabalinen. Yeah. Buhat bangko manin. Kasinyong, anyat rumbeng aramidek. Liklikak ka din dananang kinimanang ko, tumalawak ka din, agbiyaga ka may maysak. Weno ananusak latan. Panggep dati panakiasawa iti Hawaiano, talagang didakpulos mapilit. Kaya niya't rumbeng aramidek. Tapno no, sumardeng kuman, digiti Marites. Digiti Marites, dito'y lugar mi. Nakadaduda nga talaga. Promise, nakadaduda. Digiti nagsiding tidila na. Adan sa sakit da. Kaya dati problema, nga intaklin ko, kat sabi ko mata, may kandak ti balakad, makapalag antirik na. Ken makalawlawag ti panunot ko. Yun akong ti agyaman kadagiti makaited ti balakad ken agyaman na ken kang runaan na kasinyong ti anos ken laing mo nga nangurnos nang ibasa ken nang idrama ti pakasaritaan ti parikot iti biyag nga sabi ko maket adda na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone except dagiti Marites nga nagsiding ti dila na. To'y agproblema launay, ken mababain launay, Maylin, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ayan, thank you so much Maylin, ti panangiburay mo, iti da iti nga problemam, iti biyag. Ken namnamaem nga danto ti maibasa nga balakad, maitay da balakad dagiti viewers tayo nga nakangeg, ken nakabuya. Sabi ko mata, makatulong to ken ka dagita nga balakad. Tapno no malag-anan ti riknam, ken malawlawagan ti panunot mo, no anyat aramidem, tapno no saan nga agbalegi ni nanang mo ken ni manang mo nga mangpilit ken ka nga makiasawa iti lalaki nga saan mo met nga ipatpateg. Tapno laeng ada maganab da, mairanod da. Ket sabi ko mata tinto pagtungpalam ket ti lalaki nga pagpitikan ti pusom ken pudno nga mangipateg ken ka. At mukas na ti sapsapulem, kumita ka dito'y Lubot West, ado ti nasisingpet dito eh. Kita uri taga adayo, uri taga Hong Kong, yawidan da. Ayan. Oh, tayo. Sladala nakakali ti balitok. Deming kasin Arnel Sambo Sunido. Kasnadalang nakakali iti balitok.
ni si gold ni Yamashita. no naka no naka no nakasarak na ti Tagalobot West. Alright mga kasin, ada digiti na udi dito yung agbakablaaw watching from Ilocos Sur kunana ni Hector Kibol Barrientos, ni May Anarucan, and also ni Tita Jeneline Pote iti Laguna, Shirley Pascual. Sana all may Hawaiano kuna ni Kasin Bernadette nga ada lang den ije Hawa. Amoyo digiti taga Hawaii met no kuan sa bali met ti sana da. Sana all may Pilipino ko na iso nga kayat damat digiti Hawaiano ken Hawaiana kayat dat umasawa ti daga dito Pilipinas nga tawingen da. Idinto nga digiti mat adat ti Pilipinas. Sana all may Hawaiano at Hawaiana ko na daw da. Oh. Di ba iso nga mutual. Iso nga si ka sender di mo mat ara pa apen ti Hawaiano. Apeng nga makiasawa kat Hawaiano. Dapat digiti Hawaiano nga kalkalikagom nga makaasawa ti Pinay nga dati Pilipinas, ti mat sa pulinda agad digiti agkalkalikagom nga Pilipina nga makaasawa at Hawaiano. Kasi mat no Hawaiana. No Hawaiana kitaan nyo, agsapol mat iti Pinoy, ti lalaki nga dati Pilipinas nga asawain na. Isot kalikagom na. Iso nga ti sa pulin na, dati mat agkalikagom. Lalaking agkalikagom nga makaasawa at Hawaiana. Oh. Tapno no agpada dati at dati ko na nga shared interest, common interest. Saan kit di nga dati may sakit mapilpilit. Di ba? Kasi saan to nga naragsak. Kasi no kasjay, agkalkalikagom ti Pinoy, agkalkalikagom ti Hawaiana, nagsabat da, nagasawa da, naragsak dan to. Ket masursuro dan to nga ipatig ti may sakin maysa. Oh, kasjay kuma. Di kami best every cloud. Ayan. Alright. Rugyan nga din nga ibasa dagiti komento, reaksyon ken balakad dagiti nakangeg nga viewers tayo kadati nga problema sender dumngeg kan nabaring makatulong dagiti king ka. Hello Megan Rose J Bautista Christy Sawit ni Cesa Pablo Baklig kunana saan met nga problema dayta. Unay aya awan dakes na no kaya daka nga asawat Hawaiano. Kaya dainang mo ken nanang mo nga agsaya at ibiyag mo. Oh, when angin to the point nga siyas lang idurdurun damat na oresin no, kasi na ilaklakong kasin, tapapatpatan ti Hawaiano ko, sige, kung na kumamit din nanang nagit, alakit, ay, isa nga ilimlatan anak ko, agim sa, no, saan mo nga pagpabainan, agit no, saan mo, akit, adi iba ka nga saan mo kayat, kasta lang, gagangay lang nga agarim da, agrukbabda, at napintas ka nga raw, angim saan no samo akayat kat awa mo ti mabalinda. Agim no kayat mo agit. Tingi-tingi man nalaing kita mat amom mat ti kinatao na amom ti ugali na. Siyempre uri Hawaiano no dakes mo ti ugali na. No naimot mat bebe amon Kay kaya't ko laingan nga may asawa ka iti adda dito Pilipinas basta nasingpet as kumakiniyong kaysa dati makaasawa kat Hawaiano baknang maala na kad sa Hawaii ang iruruman na kanto mat iruruman nanto pa iti pamilyam agad bebe amon uri man nga mano nga Hawaiana no kas jayda uri may sat yung ay kukunak lang example lang ang sa anak mo nga nasingpet nga ay sakit ti ulo dak mo ta lalo no rabi ayan ay kulamit ni Nena Magarin, agtao diti puso tinapudno nga ayat sender saan nga iti kwarta wenno na materyalan abanbanag. Dumteng to ti panawen na parakeng ka. God bless you. Ni Carmencita Martinez, sana all may Hawaiano kunana. Ni Julie Jimenez, hello. Ayan, ngamin ti Hawaiano ti instrumento ti kaadwan wenno rangtay da nga makapanje Hawaii. Feeling mayaman dan kunana. Ay saan mat amin kasi niya. Oh, pera de los buenos. At da digiti kasjay nga talaga. Digiti duma, saan mo digiti feeling mayaman da. Digiti kaya da lang iyaon ti pamilya da iti rigat. Kasjay kaadwan na. Very, naganan, bilibak ka digiti kasjay nga isakripisyo dati bukod da aragsak. Para laing ti pamilya da.
nga lalo ka digiti agasawa iti laklakay nga amang misuda. O anong sandan di makiasawat lakay. Ta timet kasukat na pumintas ti biyag ti pamilya na, kakabsat na, naganak yung kuana. Digiti kakabagyan na. O adalang mat siguro digiti do mga feeling back nang siguro digiti ada nang irurumen kadakwada idi nga kabagyan da. Iso nga iparparam agdat bak nang dang kadagiti kakabagyan da. Aglalo kadigiti saan nga timulong kadakwada nga kabagyan da. Oh. Kasi natural nga ugalit Pilipino yata ngem saan nga iso amin. Ni Bencio sa bugo ko nana ay nako sender. Nagrigat ti biyagen aya ape nga di mo kaya ti Hawaiano nagado ti nangasawa iti Hawaiano ket nagsaya at ti biagdan. Depende ngamin kasi na dadigiti kasi ti prinsipyo da damat dati anat na kanan damat digiti basta agduduma tayo ti kapanunutan. Siguro ni Maylin at saan nga iso ti arapaap na siguro kahit na simple lang nga biyag wenno saan na nga kalkalikaguman iti makapan iti Hawaii. Aya, ni Sterling Nabal, aga-broad kalatan sender, panawa mo dayta inang ken kabsat mo nga rupat kwarta. May lasing pet sender, tama yung desisyon mo, wag mong patulan si tata. If ever man mahanap mo yung lalaki na para sa'yo, ibigay mo yung virginity mo sa mapapangasawa mo kasi yan lang ang pinaka-the best na regalo mo sa asawa mo. Kaya mag-abroad ka sender, no, kaya't mo siguro darating din yung panahon na si tata Tata Waldo ay matanggap din niya yung ate mo kasi kung walang pakialam si Tata Waldo, hindi niya yon susuportahan yung anak ng ate mo. Ni Melinda Sanchez, saan mo pagparparikutan ti Maritesen aya tadakkel ti maitulong dati ekonomiya. Madlaw nga Marites mo dahil dyan nga nag-comment. Hello pegi ni AJ Senal Pambi, ni kumpad Mark Nagtalon, Noel Garcia, ni Sterling Nabal, salute to you sender, dim in lako, titilapyang. Hapay no makiasawat lakay nga Hawaiano, kasla pa nang ilakot tilapia. Ni Ems Failano, happy watching. Ni Shirley Pascual, Tilawag City. Ni Cousin Bernadette, ayan. Idarumon ta saan makasubli Hawaii ko na Kasin Arnel agam nakasubli meten ya Alexia Maburang ambisyosa met ngamin ni nanang mo Elsa ko nana ni Flor Abelia birthday reto naklatan sender ken Hawaiano aya ipasayo kanon ken ni Flor Abelia birthday Jay pagnam ayam garod ti tarigagay da ko na ni Cesa Pablo Baclig ayan. Hello, ni Louie Ben, adda kami pa'y sender ko nana. Ni Kasin Arnel, apay numadim kayat, adaya maramidan da. O, agtrabaho ka ket din para tabagim. Ni Kasin Cesa, siguro no adda kumpanya, dagiti padak nga Marites. Pulyot, ano? Full load din, detang kakumpanya ko na. Ni Sterling Labal, Orayam Latan, jay true love mo, saan nga magatang ti kwarta tinapod nung ayat. Believe me. Kasin Arnel ko na labay, apay nga pansinim dagita Marites ngamin, at daya may tulong daking ka dagiti ure agan ano ni nanang ken manang mo, numadim kayat awan pulos maaramidan da. Just live a normal life. Kung may kakit di po masyar dito kalapaw mi. Na-enjoy dito, aglalo ti Rabii, di ngamin Bernard Rentar. O, kunak tupay kasin. Tiladar aramin din, ti Rabii dyan. Tiltila, dang ipakpakanda ka, dagiti tilapia. Sa ison to, ti ipasango da ka na tayo. Apo, nagnanamen, Diyos ko. Ayan, hello kada kayo, Tigas, Tilapia Growers Association, iti sa Lapas at Kabugaw. Hello pa kini Kasin Vaning, sigurado man, iti butsi no bigaten. May lasing pet, hayaan mo yung mga Marites kasi walang maitutulong sa'yo. Basta mag-focus ka na lang, magtrabaho ka, hanap ka ng ibang lugar or mag-abroad ka. Sana all ko ng Lodi Cristobal ni Julia Raranggol.
Iti Sanchez Mira Cagayan, happy watching. Sana all ko napin ni Christy Sawit, also from Sanchez Mira. Sana all ko napin ni Reyna Lungbo, ni Mami Teresita Cabanya Fuller. Saan mo nga tuladen ni manang mo? Ken bagbagaan nyo ni manang mo, ta saan nga ulitin yung tinaramid na ti agpasikog. Kaya anusan nyo laingin nga padakkilen, dagita ubing, ta pakairamanan nyo no makadakkel daket. Tulungan ni manang mo, bayam dagita marites, kasta laing tigasat, God bless. Ni Kasin Celianos, kung na okay lang ano saan nga laklakayan, tapno happy family ti future mo met. Well, nung amin lakagat, alis to ka lang ang mga babalo, manulang katawin ko namaya. Ni Liovi Bagawisan Adagio kuna na sender pera dalos buenos tidaddo mga babae basta Hawaiano ti pagsasaritaan nagalistuda nga i-grab di da kamot mapilit dananang ken manang mo no di mo kayat tilaklakayan nga Hawaiano o ti pambarakon pato no syak no sinot pakarik na agti ayat uray marigrigat dita isot maaramid apay no napan ka Hawaiian sure nga agbaliw pa nagbiag mon. Ti tao ti mangbalbaliw ti biyag sender agsalukag ka para magunod mo ti kayat mo iti biyag no dananang ken manang mo isudan ti payasawam ti Hawaiano ta aramiden dan ti kayat da. Saan amin nga Hawaiano ket nasaya ti ugali da kun namin ni Cesar Pablo Baclig o tilat ta pagilasina mon no sponsor ti Neymar Studio ay kit digitat kasasayaatan nga Hawaiano. Digiti saan pa nga sponsor, nasasayaat mo dagita. Nasasayaat dagita. Ang di dala siguro pa'y di da pa'y siguro di da pa'y siguro nga napakaamuan. Ayan nasulisita. Nung kaso nag-sponsor, ay, no kahit yung ipakitat kinasayaat yung Hawaiano, ayan, nag-sponsor kayo dito yung Neymar Studio. Tapno no, para iti maintenance tayo, para agtuloy ang serve ti Neymar Studio, kontakin na kami laeng nga sino man nga friend nyo nga kaming ti Neymar Studio family. When diti fan page tayo nga Dear Manong Nemi. Kinibagayo no anya nga programa ti kayo nga sponsoran. Kas kuman iti KIK Problem of the Day. Ayan, napialamot aday gatang ti pagarjud tayo, pagbado tayo. Glalukit agparadwarak, agpamubing apak. Dati inauna kaming gayam. Congratulations dati inauna nga putot ko ni Ivan Nicolay Ruiz. Fourth year high school nan. Grade 10. Ag-moving upen. Kasla college nan, di ba? Ayun. Congrats Balong. Balong. Urayam niti regalo. Bareng no ado ti maumong ko nga tulong pa dengan sponsor tayo. Kahit nga kahit nga surprise ko. Ayan, bareng siyak mo ti surprise and dengan sponsors. Ayan. Alright, Kasin Louis Ben, kung na pampanunutem tumot tamarites, agabrod ka kit din sender, baka Arabo, when negrumot ti kayat mo. Agbuteng kay ti Hawaiano, baka tarayanda ka sender, baka pampanunutem mo ti kasasaad, when napasamak kinikabsat mo. Ninida Galupo, kung na pa-shout out naman po, ayan, may anarukan, do the best, what is good for you. Isut aramidem sender. Tapag sayaatan isut surutem. Ngayon no ag-practical ka, go to Hawaiano. Pero di mo met kayat di saan. Alakit sumapul ka tayo talaga nga ayatem Dagiti marites met, let them grow. Purwakam ti Granada. Iti sangwanan dan no madamat marites da. Ngayon dati atis lang bungat atis. Granada! Kunam kas dyan, tataray da. Ni Mayla Singpet, tama, saan aming Hawaiano kit kit nasayaat kasla siguro. Nakilala ko nga yung asawa niya tamad at adik. But yung kilala ko yung asawa niya tamad at adik. Yung friend ko ang bumubuhay sa Hawaiano. Ibasa ko mga diyang mapagsusurot. Agbababawi jay friend ko nga nangasawa at Hawaiano ko na.
Ayan, Bayaw Michael Oherio, agbibuya pa, shout out sa iyo, Bayaw Michael Oherio. Ni Daisy Ramos, ananwem ti baknang sender no dimot ay ayaten. Tika di ay agabrod kalatan baring makabiro kay Jai ti true love mo sender. O ape agabrod pa lang mga kado dito eh. San Nicolas, ado dita na San Nicolas, ado nasisingpid dita. Yeah. Ni J. Mark Pascual Agarano kablaawa man digiti agat gatod pe lang diti pinili da Jumel ken ni Junel kunana. Ni Delia Mariano Gorgonio ni nanang mulatan ti ipaasawam iti lakay. Emily Nazarita ananwem ti Hawaiano no di kamot naragsak. Ni Kasin Sesa kayat nagayam ti senior citizen tapno alisto kano nga mabalo, mabiit nga mabalo. Ni Louis Bren sender uray saan nga Hawaiano ti maasawam basta nagaget isuna agbiag ka kinumasenso ka. Dim pansinen dagita marites ta di da ka matulungan nga agpabak nang kakit din ta ipakita ka dagita marites nga uray awan ti Hawaiano ket kayam ti agbiag. Ni Mami Teresita Cabanya Fuller kablaawan na ni manang nga Aida Gasmen Reyes iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Ate Helen Lobendino kunana sender saan met nga madino makiasawa ka iti Hawaiano basta kumano makarikna kamot iti ayat. Baka no addan to dumteng nga ubing pay nga Hawaiano ken mariknam to ti love ay ket makiasawa kanto atap no makadanon kamit iti Hawaii. Ngem ita nga lakay ket saan mo kayat agat okay lang agtrabaho ka nga nasayat bareng dumteng tumet lang ti lalaki nga pakariknam iti ayat ken pamilyam lata damanang mo ken inanang mo ala sender pray ka lang tapno masensun tumet laeng ti biagyo uray saan kayo nga makiasawa iti Hawaiano. Kasta lang sender, God bless. Winkler Bermudez mayat kapanunutam sender tamadi ka materialistic. Ni Tito Jesse and Tita Minda Marquez, may older sister napilitan nga may asawat Hawaiano nga baro. Ngem saan nga lakay unay. Ta sobrat singpet na iso nga nakaumay kam nga amin ditoy. My parents and 8 siblings pati pamilya, they are married for over 60 years until my brother-in-law died last year lang. Oh, mayat mo kasi di ko nakon saan nga amin nga Hawaiano nga lakay wano anya madit pagtong pala na kaadwan na kulak mang lain kaadwan na kasla digiti Adam Amok ada digiti friends ko batch ko nga nakiasawa da no saan nga lakayan ore kasadar daw no basit lang ti age gap dangem saan kubat nga pang panaguyaw ngem adayo saan nga maibagay tilangada nagpipintas nga batch ko nagpipintas da nga talaga mas daawag idi makiasawa da padak nga nalaad tagayam Hawaiano kati amo gidi agbabawi dan to nadadadya kasto ngem saan nasursuro da nga inayat kasi once nga mariknam nga matulungam ti pamilyam babaen iti tulong ti asawam nga adot mang lalais nga pangit lakay masursurom nga ayaten nga isuda pa yan ti mang depensa isuda ti mang dependar isudat mang ilablaban oy uri man kiti gwapo ta asawam at least ti asawak nagaget at least ti asawak na anos at least ti asawak ipatpateg na pamilya na di na kami baybayan o kasjay da iso nga nowadays di kiti duduman agpaka-practical da nga umuna knowing nga later on down the road marik na dan tumutlat ayat kasi kasta nga talaga tibiyag kesa DJ makarik na kat ayat inton makarik na kanton tirigat gaputa sa dutmut kay ayatem irresponsable mo deta nga lalaki nga ipatpateg mo nga kunam dinto ka di aya agmaw-maw day nga ayat kaysa di dati nga di mo ayaten ngem tinulungan na ka tinulungan at pamilyam ket gaputa natulungan at pamilyam awan ti kumbaga naka lungaw kayo iti rigat o ijay mo nga nasursuro nga impateg ti asawam nga lalaisen da nga pangit lakay o di ba di napimpitas di istoryana no kung mamaibasat dirmanong nemiget napimpintas ti ending na
nabimbintas nga dinggan dagiti viewers. Kaysa dati pinilim tay lab na lab mo nga masadot mo irresponsable. Tungod dati kababay ko. Amo na ngamin nga ana. Nalingak lang sumaong. Tita Minda Marquez, thank you for sharing. Ni Bencio sa Bugo kasin mapan ka man Ilocos no bigaten mayat kumakasin no adakmet dita Ilocos sorta makita ka kumamit personal kasin. Yung katon maminsan na kasin to agawid ka sikan tumot ti agawis. Ta sikan tumot danunen me di namin kasin Arnel ni may anarukan pomegranate is Granada dita kasin. Ni Julia Raranggol Hawayanong kapos. Benny Pascual practical ti biag itan kakabsat masursurom tumet lang nga ayaten. Ni met liver kunana saan nga amin nga Hawayano ket manloloko sender ngem detalakay nga inreto ta uncle mo ket saan nga napudno. Taore ko makasanot pinang sulsulisog di kabsat mo ket saan ako mga pinatulan. Oray ko makasanot pinang sulisog ni manang mo no talaga nga saan na kinayat ti pinasulisog. Tama mo't ket inaramid mo sender tanarigat mo't nga makiasawa ka ti tao nga di maayaten. Kas lang lukluk kwemet lang ti labas na nukwa. Kaya igaed mo lat ti agtrabahon sender baka di pay dumteng tinay kari. Aparaking ka. Good luck na lang sa'yo. Ni Catherine Maala Makadaeg, kumusta ading ko? Nagmayat nga story ko na. Thank you so much. Kasin Jocelyn Gascon, ni Noel Garcia, kunana, sender just a little advice. Saan mo nga dingdinggen dagita nga marites? Just concentrate on your own life. Tayo iti pa nag-asawa, ket saan nga kasla inapoy nga no isubom, ket napudot, nga mapasok ka kunana, masinit ka, ket mabalin mo nga iruar. Isu nga no pilyem tay pagragsakan tapusom ken kapkap ne kam nga kabinalubal iti panagbiag inggan atong palbiag mo inggan at patay. Basta amo na ti mangiwanwan iti pamilya na. Uremot na awan ka ti Hawaii, uremot na sa dindo ti ayan mo, no agtinulong kay nga agasawa, no pinpinateg kayo, ken agin inayat kayo, ken responsable kayo, mabalin nyo met, iti nga magunod, diti napintas na ran niya gamasakbayan ti pamilyayo. Angim no kayat yo, alisto, ayan, mayat, ingkay di Hawaii, talagang ado talagat. Rimang ay tibiyag na, bimak nang, adot natulungan da, idi addadat Hawaiian. Akit no siya, kahit bumit katulungan ti pamilya, o di makiasawa ka mo't iti Hawaii, Hawaiiano. Siya. Kaadwa na pa, di kita dasaksakit ti naganak kadakwada. Kaya tabaring matawing danto di Amerika, di danto nga paagasan. Tara high-tech mo ti anadjay. Ti gamit sa jay. Angem, malubos ni Apo. Bareng ka dito 6 years nga termino ni Bongbong Marcos. Bareng no, ag-improve. Tumot aminin nga anatayon. Kaya, maud-udi tayo dito Pilipinas eh. Sibud idi, amo yung latan Sibud idi, EDSA people power kung kunada nga pagpangpangas titatao idi. Isumot nagrogrog yan ti nagbagsakan di Pilipinas. Alagad bareng no makakatch up tayo. Kada iti nga next 6 years malayo. Diba? Amin to nga ilig at ada windmill nan. Tapno saan tayo nga agpalpalid, agpaypaypayan no napudot. Danto bukod nga electric pan ti barangay. Alright mga kasin, sabi ko mata nakaanay manen nga liwliwa tayo dati pa nagkakadwa tayo no pay awan ti idikal man laeng. Kaya sabi ko nakaanay madigidi balakad tayo tapno no matulungan tayo ni problem sender. Sender, thank you manen ti panangiburay mo kada kami dati nga parikot mo. Kaya sabi ko nakaanay di kita nga balakad. Thank you kadigiti nag-share.